30. Araw po yan ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Muli po tayo magpapasimula ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay mapaunlakan po ninyo ang aming munting paanyaya at atin pong mapagtimbang-timbang kung ano ang mga katwirang sinasabi ng banal na kasulatan hinggil po sa mga kautusan at sa mga doktrina ng ating Panginoong Jesus. Jesus fazia, eu estou vendo ser feito aqui. Eu estou tomando uma decisão correta na minha vida, que é seguir esse caminho da Igreja de Deus. Chegou a hora. Eu consegui me tornar membro. Eu dou milhões de graças a Deus por estar onde eu estou hoje. Kapag ka ikaw ay nagpapabalik loob Afisia videl ama. mula sa kamalian ng lakad niya, Banu vola na tro achu apovuda mogbegblonji. dapat alam mo kung Na la na wo pakinabang lebana nya suitai vida sitai na la awamdo. sa Diyos yung paggawa Nu kenyen da kare si ja maunu. pag-abuloy, sabi wag ninyong Be miaga jujonu nyuwo wo o miaga lo ha. Do ma nyuwo wo be o. sa mga gayon Abana na po vosa siawe ja maunu. ay totoong nalulugod. Bawat paggawa na pinaglaanan ng lakas, sa bawat panahong dumadaan, pagpapasalamat sa malaking awa ng Diyos. Nya pa do da siade. La nu sa du ku ve du tuma. Nu sia chu mau po nu blanu pokoma. Sa atin naman ay pag-asa na sa ating pagsunod sa kanyang kautusan Mokpokwe wanya nami nemye wada apa sauji. ay kanyang Eya ado tu mia po kuku popo. hanggang ngayon. Ang gawain ng Diyos sa kanluran, To ma ikra basre fifi. Mau po hala. katuwang ang E chi chimdeji. kapatid na Brasileño. Le novice. Tu novi. Brasil Togo. Ejemia unto. Eji jom le brada gbesia. Fida memra kwe koshida. Va kuko puem. Agradeço a Deus por Deus. Mada akpen mau. Abana mau chede. A importância maior que é o amor ao próximo, ensinar Lolo na amabu bola leve vie. a bondade como o próximo. Senye mia de bubu amabu bonu au dama nyonau. Isso daí já De baba mia kura amabu bonu ti esia denami. aqui é como Oku que é o correto. si atami je mia afianu amula afisia nusi nya nyatepela.
Graças a Deus por Akpena Mawu hena mɔnukpɔkpɔ bubu si su mía si mekpe ɖevi bubuawo hã be woakpɔ gome le me. Akpena Mawu. Mina míawɔ kpeɖeŋu, mina míakpɔ gome le me, mina mía katã míawɔ mɔnukpɔkpɔ la ŋuti dɔ. Graças a Deus, irmão. Akpena Mawu akela nye le dɔ wɔm le nuɖuɖu sia ƒe wɔna la me hele Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo dzi wɔm hele nyui wɔm na mía havi kple míaƒe ketɔwo. Amen. Akpena Mawu. Esia nunana fãe wònya fãe ɖe mesi kpɔ oa awo fãea kpɔɖa nuɖuɖu nudodo afɔkpa wònye nunana bubu aɖewo siwo wole nanam hamevi siwo tso Mawu ƒe hame la. Fãe wònye nuɖuɖu fãa le ha sia me. Hameviwo le afi sia woƒua ƒu woawɔ wɔna siawo. Amewo le nua mam na amewo kpɔ nu siwo kpɔm le vidio la me la. Wɔna sia le edzi yim. Hamevi siwo le Mawu ƒe hame le xexea me godoe le sia wɔm. Egbɔna afia mina míaɖi fia. Yeta Akpena Mawu etso Mawu ƒe hame. Evangelika ƒe ha si le Kalas le afi sia ame siwo tsɔ wo ɖokui ɖo anyi ha ƒe nunɔlawo wòna nuɖuɖu amewo le kɔƒe megbe hã. Esia le dzɔdzɔm le afi sia amewo le fli me nuɖuɖu fãa. Esia enyo ŋutɔ menye nenema oa. Yeta nɔvi Filipitɔwo siwo dze gbagbagba hena Mawu ƒe ha ale be wòaɖo míaƒe teƒe sia. Nɔvi Braziltɔwo woli kpli mi be woaɖe gbeƒã ʋuʋu kple Mawu ƒe dɔmenyonyowo. Azɔ le fifi me va se ɖe tsɔme. Nufiafia kple lɔlɔ̃ vavã hena mía nɔvi amegbetɔwo. Enye nu si wɔ nuku ŋutɔ be míakpɔ nɔvi siwo li kpli mi. Nɔviwo li kpli wò le nunana kple nuxɔxɔ ƒe akɔnta gome. Nɔviawo xɔxɔ nunana ame siwo le xɔse la me kpli wò kple ame siwo mele xɔse ɖeka me kpli wò o. Ʋeʋẽ lilili vɔsa si dze Mawu nu nyui. Yeta nɔviwo mi yi beléname la dzi mi nɔ keklẽm ɖe dzi elabe MCGI wɔa dɔmenyo. MCGI klẽna. Mawu tɔe nye kafukafu la.
Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Bago po tayo magpasimula ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia, tayo po ay sama-sama. Apatola podo tifa fana no kulmi. Eye half nya eji asro mau ko nyaw to Biblia mala. Minanga katanya do badana mau. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Mia fofo Sa iyong patuloy mau nusuka tanto. iingat sa amin La mia apato Yesus Kristo pun komala. sa pagkakataong may Fofo nyela akpadam nau. iyong mga salita. Banak po mia pa agba. Na sa aming Laji de di akpe hena mon popos da nami. binibigyan ng pagkakataon Ba mi asa wo nyaw. kami ay makapagbago ng aming mga Ba tugbo ba nyela alia hala. ng iyong mga salita. Eyi eji le mia takpo. Sabing gabay sa amin Hala mon popo nami. aming paggawa. Sana samahan mo kami Alaba mia anyochu. mga katwiran. Mia po voda dauma. Tulungan mo ang bawat isang Awo wo nyawoji. Ka no kulmi esme nyasro wo jojo nyela. na maitanim Pwede. sa kaibuturan ng puso. Ang bawat Mia no via mo goto de shade sila usede de kofya usem. natidinig. Ay Makapagbigay sa amin nyate pela sa gitna ng na ano nyama. utang ito'y Nusi anam mopopo. nangahawak sa iyong mga katwiran Nabe na isang araw ay mia ay eji alla wo jojo nya mada asi ba bada kala. karanasan at Na darating napo fupe siyaw kata matu mielala. tatapat ng paglilingkod sa iyo Nu avane. ng aming mga buhay. Yigi yada ava. Pagkakaroon Nyawo nu tepenau. ng pangako mo Vasada nu wi. sa iyong paraiso. Sa Alaba wo agbama vo ponu gbedudu na asumiasi. sambayan at Fufu. sa buhay. Pakitugon mo Bo mialo no tota. Fumao. Dedi. magpagaling ka ng Ina doku kezi shade do. Le mia pa jiuma. ka po Ama ng aming mga suliranin. Yo do mia pa dolelo. Na do mia pa kukiwudo. Na nasumpungan mo sa aming mga Cho mia pa nufo gada sumiola. Siyo na pole mia nutila kemi. Fufu. Asiuma micho nusianu. Le mia pa agbama la glando. na maghari Sima mia sro wo nyaula. Na do bobo wakwila ado demi. mga katwiran. Ama iyo, Bo adu jidira amesi asa wo nyaula laji. maraming salamat Bubu kle kafu kata tawunya. pagligtas. Akpe gedenao. Jesus. Le mia de la Yesu Kristo pun koma. Amen. His
Ang kapayapaan po ng Diyos Ama natin Panginoon Kristo ang manatili sa atin. Fofo mau klepnya apa to Yesus Kristo pun tipafa. Nano klepnya kata akla ndo di kapofo kami mile mia godu la kakamo. La egbe kami mile mia pengkosan lo. Nila apa dan apa to la klepnya no visio cho mau pahama. Namun pokpobo si sumia si alaba mia teng ai natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa awam inyo. miaƒe Biblia Nusɔsrɔ Nɔviŋutsu Eli Soriano nye sia. Dɔnawo Nɔviŋutsu Eli. Dɔna nɔviawo katã le xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe. Gbegbɔgblɔ ka mi le míaƒe nukɔ sem le o. Katuparan ng pagiging totoo ng Biblia. Esia ne nu dometɔ ɖeka si gblɔm mele be enye Biblia ƒe nyawo me vava. Elabena nyatsoe be mekpɔ deƒe akpe etɔ̃ o la. Akpetɔ siwo va yi la woŋlɔ esia ɖe Biblia me xoxo. Kura hafi Aƒetɔ Yesu Kristo nava le ŋutilã me. Daniel ƒe agbalẽ ta 12. Nyadze egɔme tso kpikpi 4 Nɔviŋutsu Daniel. Ke wo Daniel tre nya siawo nu va se ɖe nuwuyi. Ame geɖewo la dzro eme. Ye si dzedze adzi ɖe edzi. Esia nye nyagblɔɖinya siwo ŋlɔ ɖe Daniel ƒe agbalẽ la me. Ɣeyiɣi ka mi woŋlɔ esia. Woŋlɔ esia 536 BC. Eƒe 500 megbe hafi Kristo va. Ta magblɔ be mekpɔ teƒe akpe etɔ̃ aɖe o gake Daniel ŋlɔ nyagblɔɖinya sia ɖi. Esi wòle Mawu ƒe nya ŋlɔ egblɔ be Daniel nya siawo le aɣla tre nya siawo nu va se ɖe nuwuyi. Le nuwuyi la ame geɖewo la dzro me. Eye sidzedze adzi ɖe edzi. Tagalo gbe me. Ke wo Daniel. Yung panahon ng kawakasan, sabi sa Biblia, doon mabubuksan yung nakatatak na aklat. Ang nakatatak na aklat po ay, ang isa po dyan ay ang Biblia. Natatakan ang Biblia. Merong mga bagay sa Biblia nakatago, nakakonsil. Nanu le Biblia me, ule aɣla. Gake ne nuwuyi va la, ema yi woaʋu nu le enu. Nu siwo le aɣla le agbalẽ la me. Le nuwuyi la, dzesiwo dometɔ ɖeka si ɖe ge afia be nuwuwu gogoa alo vavɔa. Ang kaalaman ay lalago. Knowledge or science. Ame geɖewo la dzro me. Sidzedze adzi ɖe edzi. Ito kahit ilagay mo po sa literal ito, mga kababayan, totoo ito eh. Hindi Kone natin miagblɔ esia le ŋutilã goma nɔviwo. Esia nyateƒe ye. siguro nung ako'y mga 7 taon, 19 Abe ale si mama nye 7 taon ako, gblɔna nam tsã. o 54. Mekɔ ƒe atɔ̃. Anye ƒe eƒe andre bubu ane ƒe 195 mɔ me. Elabe le nukeke mɔ me la, ɖeviwo ɖoa to ame tsitsiwo. Elabe TV meli o. Nu geɖewo meli si woana le Philippines la. TV menɔ anyi le ɣe ma ɣi nene ŋutɔ o. Le zã me la, míeƒoa ƒu ɖe mía mama nu. Meɖo ŋku ha ɖe dzi gɔ hã.
mga bata hindi pa tulog, kwentuhan nila sila. Yun ang kaugalian nung araw. Sabi ng lolo ko, ne ɖeviwo mekpɔ mlɔ anyi haɖe o la, wogblɔ ŋutinya na wo. Alia woe tsã, nye le mɔ zɔm la, 2 oras, naghihintay ka sa le sakyan wala. tɔgbuinye ƒe nyanua, Minsan 3 oras. alala ne ʋua be wòava. Isang uso raw yung trambia. Merong poste de parada. Gaƒoƒo eve sɔŋ. Merong oras na ihintayin mo siya para ka makasakay. So ang lumalakad. Le nukekemɔ me, nu siwo zãna zi geɖe la, eya nye tram. Pero nang matupad ito yung trambia. Oh. Trambia. Tawag nila, lolo ko dyan, trambia. Ayan o. Eʋu si gblɔm mi le be tram ye ma. Tɔgbuinye yɔnɛ be tram bia. Nung 1928. Eyae wo asisiwo ɖona. Ekpe akpe ɖeka, alɔƒo asieke blaeve-nyi ƒe ʋue ma gblɔm le na mi. The mass transportation used was Tranvia. It became the backbone of commuter transport in the capital, sa Manila. Eyawo zãna le ɣe ma ɣi me le dugame Manila ŋuto me. Yan lang ang mga lumalakad noon sa tumatakbo sa daan. Maghihintay ka ng oras bago may kasunod. Esiawoe nye dutoƒo ƒe ʋu alo nu si amewo ɖona. Eʋu siawo ɖona. Egblɔ be ame geɖewo la dzro eme. Gake la, ɣe ma ɣi menye eya nye ɣi si wogblẽ o. Gake esime game la de va se ɖe míaƒe ɣeyiɣi sia me, míate ŋu akpɔe be nyateƒe ame geɖewo le eme dzrom vavã. Eye sidzedze adzi ɖe edzi. Mina miaklẽ esia le gbegbɔgblɔ 26 me. Ang mga pulong ug takpi ang basahon bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan. Daghan ang mudalagan ngadto nganhi ug ang kahibalo muuswag. Ikat o Daniel, ikabat mula ding amano, tatakan maing libro. Seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. In Ilocano, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and the knowledge shall be increased. In Visayan, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. One of the proofs that the Bible speaks of the truth. In the early 1900s, who in the early 1900s, world that is full of moving vehicles in the open air, on land, in the seas, in the oceans, and below the ocean. Ito isa sa mga nakakahanga. This is one of the hula sa Biblia, amazing prophecies in the Bible, that when the time comes, at that time, during the time of Moses, nobody thinks that there will be this many different kinds of mode of transportation. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. You know, when I was young, back in the days, I was amazed by the telephone, because you will call via telephone. Kaya lang matagal noon bago ako makakontak, lalo na pag long distance. Kung tatawag sa Pasay lang, okay lang. My brother or siblings would call. If you will just call in Pasay, that's fine. But if you call another province, you will wait for almost half a day in that place. Long distance na istasyon.
long distance station. They put on, put out many cables for half a day. This is what they were doing. Look at that. They put on, they put out, take on. You will wait for your turn to be placed there in those outlets. But now you don't need any of these. You just dial via your cell phone and you can even see the person you're talking with. What the Bible says, very true. Many shall run to and fro, and knowledge or science shall increase. Technology shall be increased. This happens until now. In our time, what is really amazing here is that what is written in the book in verse 9. Let's read it, Brother Daniel, up to verse 10. And he said, "Go thy way, Daniel, for the words are closed and up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand." Another straightforward and accurate prophecy or sharp prophecy in the Bible was that the time of the end shall come in verse 9, because the words are closed up and sealed. Until that time remains until the time of the end. And then at the time of the end, one thing that will happen there is that many shall be cleansed, made white and tried. God has a job at the time of the end. This is the work or the occupation of God. The cleaning, whitening, and purifying men. That is the work of God. God has a work that will take place in the time of the end. Together with the activities that many are running to and fro, and knowledge shall be increased. Along with that, God will work, because many shall be purified, made white, and tried. Because it's only God who can do these things. But what it says that the wicked shall do wickedly. You will be astonished with the wickedness in our time. While many will be made white, purified, and tried by God through His words. Therefore, God will work at the time of the end. The Lord Jesus Christ will also work at the time of the end. They will purify a person, made white, but there are resisting forces. There are those who gagawa silang may kasamaan. Ang masasama amadu la chitre anu nusi wa wenye ba wa yi vodi wo wolaji ama vondi awo nvondi nya sigloba ama vondi awo nvondi la nya gbodi la Daniel de egɔme nya gbodi la Enoch bon la Yuda pe agbala lama ada kapipi ena Yuda ke Henos ha amesinye Andrelia cho Adam jila blonya dide amamau tibena pada apeto kple eƒe maudola akpe nano gbɔna bena wòadrɔ ʋɔnu wo katã eye wòaka mo na wo be ame siwo katã mevɔa Mawu o la le woƒe dɔwɔwɔ siwo katã wowɔ
Mawu mavɔ tɔe kple nya sesẽ siwo katã nu vɔ̃ wɔla mavɔ Mawu gblɔ ɖe eŋuti la ta. Edze abe le ʋɔnudrɔ̃gbe la, nene ƒe ame siawo la, vavã Mawu abia hlɔ̃ wo, woƒe dɔwɔwɔ vɔ̃wo, hegblɔ be nene ƒe ame vɔ̃ɖi siawo katã ayi vɔ̃wɔwɔ la dzi. Dɔwɔwɔ vɔ̃ li. Dɔwɔwɔ vɔ̃ aɖewo li la, eyi aɖewo la, afɔku me wòtsona. Ame aɖewo la, wowɔ nu gbegblẽ ɖe ɖeke matsɔ le eme ta, gake dɔwɔvɔ sia si gblɔm si nyagblɔɖila Daniel gblɔ la, menye ɖe ale si womete ŋu alo wowɔ nu yi ke meɖe woɖoe hafi wɔe o. Ame aɖewo ɖonɛ wɔnɛ ko. Woawo ŋutɔwoe ɖo koŋ be yewoawɔ vɔ la. Wòle abe míate ŋu akpɔ esia klã le xexeme godoo ƒe lãmesẽ dɔwɔƒea la, egblɔ esia. Nu geɖewo gblɔ le YouTube kple Facebook me. Le kpe ɖom edzi be ame vɔ̃ɖiwo le ɖoɖo aɖe wɔm. Nene ƒe ame siawo la, ɖekoe nyemedzi be mayi esi o, elabe akpɔ woƒe vɔ̃ɖinyenye ƒe agbɔsɔsɔ la, gake Biblia gblɔ be ame vɔ̃ɖi awɔ nu vɔ̃ɖi. Abe wowɔ ɖeka ɖe hiãtɔwo ŋuti, amemaɖifɔwo ŋuti, wole ɖoɖo aɖe wɔm si atsrɔ̃ wo nɔvi amegbetɔwo. Le nyateƒe me la, wole esia wɔm. Ɖekawɔwɔ aɖe le wo me le xexeme, sesẽma ta Biblia gblɔ nya ɖi. Dɔvɔ̃wo, mikpɔ ale si ɖevi siwo tamedada dɔ lém la, ale si wòle gbɔsɔm ɖe edzi la ɖa. Edze abe wole amewo wɔm aɖaʋatɔwoe. Fifia koe mekpɔ esia be ɖevi geɖewo la, wonye ame siwo tamedada dɔ le wo dzi. Ame aɖe gblɔ be atike si wɔm wole le ŋkeke siawo me la, yehe esia vɛ. Esia enye ŋutinya si wonya, yewoƒo ŋu tso eŋuti. Yeta nya si mate ŋu agblɔa nɔvi, nya si Biblia gblɔ la ele teƒe. Masusu tso esia ŋuti ƒe 2,500 siwo va yi la o. Gake woŋlɔ esia ɖe Biblia me xoxo be le nuwuyi la, neyi si me sidzedze dzi ɖe edzi la, ame geɖewo ŋuti akɔ, ado wo akpɔ kple dzo, gake ame vɔ̃ɖiwo awɔ nu vɔ̃ɖi. Ale si amewo ƒe vɔ̃ɖiwɔwɔ ƒe agbɔsɔsɔ akpe ɖe dzi la, nuwuyi wònye, elabe woatsɔ vɔ̃ɖiwɔwɔ awɔ vɔ̃e. Wole vɔ̃ ayi edzi. Ɖoyi agblɔ be ame vɔ̃ɖiawo, ɖeka wɔ le wo dome be yewoawɔ vɔ̃. Gake Biblia gblɔ be ame vɔ̃ɖi aɖeke mase egɔme o. Yeta Biblia la le tutu ɖe wo, gake nunyala ase egɔme. Yeta ame aɖewo li ase egɔme. Ame siwo la se egɔme la, nunyalawo ta la, woawo te ame geɖe atrɔ ava Mawu gbɔ ɖo. Mía axlẽ kpikpui
tawi avakpipi atong. Nunyala akle abe jingoli pe kekle ene. Eye ame Sofia dzɔdzɔnyenye ƒe mɔnu ame geɖewo la abe dzinuviwo ene ɖaa tegbe. Yeta woawoe se Mawu ƒe nya gɔme. Woatrɔ ame geɖewo ava dzɔdzɔnyenye me. Susumatae woado ame geɖewo akpɔ afu gake ame vɔ̃ɖiwo woawɔ nu vɔ̃ɖi ya. Yeta ele kpɔ ge adze si. Be nene ƒe ame siawo la wowɔna vɔ vavã. Loko labe wɔna nu si dra wole le ŋkekeawo me. Wokaka ɖe xexea me le ŋkeke siawo dzi. Wonye be manyo na ŋutilã la o abe GMO. GMO la ekpe le Afrika la, Afrikatɔwo ƒe nukudodoawo la wotrɔe kple GMO alo nuku atikutsetse siwo wotrɔ. Azɔ scientistwo nya esia be esia wònye na amewo. Wowɔ nugɔme kuku geɖewo tso esia ŋuti. Gake aleke wɔ woyi esia dzi. Esi wònye ame vɔ̃ɖiwo le ɖeka wɔm kple wo nɔewo. Alebe woakpɔ ga ahagblẽ dzidzime gbogboawo. Susumatae azɔ la ne ele agbe la Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ta elabe teƒe ɖeke meli o na yi o elabe susia na yi o. Ame vɔ̃ɖiwo awɔ nu vɔ̃ɖi eye ame vɔ̃ɖi aɖeke mase gɔme o. Gake nunyala ase gɔme. Nunyalawo ahe ame geɖewo ava dzɔdzɔnyenye me. Mina míakle esia. Le míaƒe ɣeyiɣi si me míele la, esia ɖo kpe edzi na mí. Be nyateƒe míeɖo nuwuyi vɔ. Ame geɖewo le eme dzrom. Le eya me la, le kpɔɖeŋu me akpɔ nu siawo. Ekpɔ nususoe ma kpɔ ne le afi ma le satellite ƒe nɔnɔmetata ma me. Woya kpɔ esia ɖa. Gaƒoƒo blaeve-vɔ-ene. Gblɔ be ame geɖewo la dzro eme. Nya siwo gblɔ le teƒe le yame la, yameʋu geɖewo li. Nenema ke le atsiaƒu me hã, tɔdziʋuwo li. Kɔ wodoa go wo nɔewo togbɔ be atsiaƒua lolo ale gbegbe hã. Kpɔ sia ɖa le xexe blibo la katã me. Nu geɖewo le yiyim le gbɔgbɔm. Ateŋu akpɔ sia le xexea me. Nususoe ma kpɔm nye le apipia dzia alo ahuhɔea dzi la, meliwoe ma, tɔdziʋuwoe ma, tɔdziʋu gãgawo ma. Eye etsigɔmeʋuwo mele me o. Elabe nu si nate ŋu akpɔ le dzigome la woawoe ma. Nenie ma wonye. Susumatae wodoa go wo nɔewo hã. Miate ŋu akpɔ sia be gaƒoƒo ɖe sia ɖe la, ʋu siawo doa go wo nɔewo. Susumatae Mawu ƒe nya gblɔ be ame geɖewo la dzro me. Mekpɔ esia esime míenɔ Singapore. Esime míeyina le Malaysia. Akpɔ be traffic geɖe le mɔa dzi. Esi wònye yameʋu moto geɖe li wole zazãm ta. Eye woya susu tso esia ŋuti. Ame geɖewoe le esia wɔm. Yi si dzedze adzi ɖe edzi vavã. Woŋlɔ esia ƒe 2,500 sɔŋ va yi. Ake azɔ míate ŋu akpɔe. Ale sie nya si Mawu le gbɔgblɔm na mí ƒe tɔtete le. Eta enye be Biblia la ewɔ nuku vavã.
nana srɔ̃nu aɖo toe la awɔ nuku na wo vavã be Biblia la metso amegbetɔwo gbɔ. Biblia la etso ame aɖe si nya etsɔme la gbɔ eye ame bubu aɖeke meli. Ateŋu agbe sia o elabena nu si gbɔna dzɔdzɔge ƒe akpe 3 sɔŋ va yi la woŋlɔ ɖe Biblia me xoxo elabe Mawu mina míaxlẽ esia Yesaya tabla 42:9 kpɔɖa gbaɖegbe nyawo va me magblɔ yeyewo eye mana miasi hafi woava dzɔ. Ɖe agbalẽ li woate ŋu atso sɔ kple Biblia la si gblɔa nu siwo la va dzɔ hafi wova nave eme. Biblia gblɔ nu siwo la va dzɔ, nu siwo dzɔ tsã la kple siwo la va dzɔa egblẽ hafi woava dzɔ la mena misi. Ekpea nutete mele ame aɖeke si nenema o. Agbalẽ ɖeke meli ataxlẽ Vidas ƒe agbalẽwo, agbalẽ si Confucius ŋlɔ. Zoroaster, Yuda ƒe nyagbɔgblɔwo, Mɔmɔ ƒe agbalẽ, agbalẽ vovovo siwo amewo wɔ, nu siawo katã viɖe aɖeke mele eme o. Numa ƒomevi mele wo me be sidzedze si de ŋgɔ o. Gake awɔ nuku na wo leke nu sia adzɔ le Big Bang kple evolution wɔyi. Quran hafi wava dzɔ la magblɔe na mi eye susu katã wogblɔ esia ɖo. Yohanes 3:9 tso sia dzi la mele egblɔm na mi hafi wava ve me bena ne eva ve me la ne miaxɔe ase bena nye ye. Susu yi te Mawu le nyawo gblɔm hafi wava dzɔ la egblẽ alebe miaxɔe se alebe mianye ame maxɔ Mawu dzi se o. Migaxɔ da ame siawo mexɔ Mawu dzi se o. Biblia ƒoŋu to nanewo ŋuti be hafi woadzɔ la ne miaxɔ Mawu dzi se. Biblia gblɔ nya ɖe la elebe miaxɔ edzi ase awɔ ɖe dzi. Labe nya si Mawu gblɔ ɖe Biblia me wova eme le ɣeyiɣi si dze la nu. Azɔ subɔsubɔ ƒe kplɔla aɖe gblɔ be nya si Dawi gblɔ la le eteƒe. Evolution le eteƒe, natural selection le eteƒe, primordial soup kple Big Bang ele eteƒe. Esia la eto vo na nu si le Biblia me. Ekae natia axɔ agbalẽ aɖe dzi se si gblɔ nya geɖewo hafi wova ve me si ɖo kpe dzi be ame si le egblɔm la menye ame wònye o. Eye nya ali tsɔme la va nɔ. Eye natsitre ɖe Biblia ŋua. Nu si Dawi va kpɔ dzesi eƒe 200 koe nye sia. Egblɔ be míawo mitso kesewo me, bacteriawo me. Va se ɖe fifia naneke meli ɖo kpe dzi o. Le dzɔdzɔmenu gɔmekuku ƒe dodokpɔ vavãwo me la, esia mele teƒe o labe Dawi ŋutɔ gɔ hã atsitre ɖe esia ŋuti. Amagbe vovovo li, elã vovovo li. To the theory of evolution through natural selection. Nung sabihin niya yan, di pa natutuklasan yung sa Canadian Rockies. Kasi natuklasan yung esia. Canadian pekpema. Ova kwe dzesi pakpere kalofa seke kple aseke ma. Okwe nugbagbe aɖewo siwo kua. Kukuawo tsi afi ma. Nugbagbe aɖewo nɔ afi ma. Nugbagbe aɖewo ku le afi ma. Wokpɔe be wode
xexlẽme akpe bla enyi leke evolution anyi nyateƒe ne selection natural selection nye nyateƒe leke wòanɔ eteƒe nugbagbe ƒomevi vovovowo ƒe kukua nɔ afi ma wokpoe aleke wokpɔ nu sia xexlẽme akpe bla enyi sɔŋ evɔ womeƒom tso womekpɔ le ŋku ɖe xexea me ƒe akpa bubuwo tɔawo nu haɖe o. Yeta nu geɖewo agbe le wo me menye nyateƒe wònye be nane dzɔ eye megbe wòva trɔ zu nu bubu o. Elabena Darwin la eku xoxo hafi wova kpɔ sia dzesi. Mekpɔ nugɔmekuku sia o. Ema yi wodzi etɔnye. Wova kpɔ sia dzesi nu si woyɔ be Cambrian explosion. Efia be nugbagbe geɖewo nɔ anyi le ema yi me. Le Cambria ƒe eyi mɔ me siwo ŋlɔ nu tso wo ŋuti. Wogblɔ be nugbagbe siawo la anyiwoe vu tsɔ wo dzi eye esi anyia ƒu va zu kpe la woku ɖe ete. Ta menye nyateƒe wònye be nu siawo wotrɔ nɔnɔme tɔtrɔ vovovo hafi va zu nenema o. Esia nye nukpe gã si ɖe evolution tɔwo ƒe dzixɔse la ɖe go fia be aʋatsoe. Egblɔ be le nuwuyi la ame geɖewo la dzro me eye sidzedze adzi ɖe edzi. Ame geɖewo la dzro eme. Woado ame geɖewo akpɔ. Gake ame vɔ̃ɖiwo la awɔ nu vɔ̃ɖi. Hindutɔwo ƒe nyanua na reincarnation leke na te ŋu axlẽ sia. Ame kukuwo tɔtrɔ dzɔgbɔ la xɔse si le wo si be ne luʋɔ aɖe ku la it was explicated first in the Upanishads according to Hinduism. Soul reincarnates again and again on earth till it becomes perfect and reunites with its source. During this process, the soul enters into many bodies, assumes many forms, and passes through many births and deaths. Oh, you Hindus, Miawo maybe Hindu tɔwo ɖohi miaƒe toɖola aɖewo la wonye Hindu tɔwo. Aleke woe nate ŋu aɖo kpe miaƒe nufiafia sia dzi be ame kukuwo ƒe tɔtrɔ woƒe luʋɔwo ƒe tɔtrɔ azu nɔnɔme bubu aɖe li. Evɔ le nya si mi fia tso wɔna ma ŋu la nu si le dzɔdzɔm fifia to vo na ama labe le Hindutɔ ƒe nufiafia nua luʋɔ aɖe agbugbɔ adzɔ ate anye xexlẽme akpe ɖeka ake le anyigba dzi va se ɖe esime wòava zu blibo. Ne esia nye nyateƒea, nu ka tae anyigba dzi fia la eyɔ fu kple vɔwɔwɔ. Ame siwo le anyigba dzi fia wo vɔ̃ɖi wu tsã. Ne wòanye be luʋɔwo ƒe tɔtrɔ dzɔ la enye nyateƒe ƒe nufiafia si fia mie le. Esia enye nu si nye aʋatso kakã le míaƒe akpa dzi. Míaƒe xɔ sia dzi se woe susu tso sia ŋuti míenye amegbetɔ eye nàgbugbɔ adzɔ abe afi ene alo nàgbugbɔ adzɔ abe dã ene. Aleke nàde nugɔgbee abe amegbetɔ ene esi wònye wò ya tso wò amegbetɔ dzedze me la nàgbugbɔ adzɔ azu afi alo nàgbugbɔ adzɔ azu avu. Nufiafia siawo la aʋatso kaka gã wònye. Nufiafia siawo la enye ame siwo Hindutɔ siawo ƒe susu daƒue wònye. Nu siwo le dzɔdzɔm la mele kpe ɖom edzi be wonye nyateƒe o. Elabe nu siwo le dzɔdzɔm la eye nye kpeɖodzinu nyuie kekeake. Ne nyateƒe wònye be luʋɔwo ƒe gbugbɔ gadzɔ enye ɖoɖo si dzi woato awɔ amegbetɔ blibo la. Nu katã amegbetɔ le fifi me la womele blibo nyenye me yim o ke boŋ vɔɖi nyenye le gbɔsɔm wu le amegbetɔ dome.
esia le kpe dom edzi be luvɔwo ƒe gbugbɔgadzi la aʋatsoe ƒe luvɔwo agbugbɔ adzɔa wogblɔ be ne eku la nava gbugbɔ adzɔ nutilã bubu aɖe va se ɖe esime nade blibo ale be agbenɔnɔ vlo siwo newɔ tsã la na atroe ne kua ke nazu afia azu dadi alo asevi ale be nanɔ agbe ɖe xexe sia va se ɖe esime nade blibo ne esia nye nyateƒea nye maxɔ Biblia dzi se wu elabe ƒo tso nudzɔdzɔ vavãwo nu egblɔ be amegbetɔ le vɔ ɖim ɖe edzi mele abe Hindu ƒe nufiafia ene o be amegbetɔ la ne ku la adzɔ abe afi ene abe dadi ene abe nyi ene evɔ nu sia ƒomevi meli o eye wogblɔ be woava zu blibo yasia Biblia gblɔ woakɔ ame geɖewo ŋuti woawɔ wo woafu ke ame vɔ̃ɖiwo awɔ nu vɔ̃ɖi ame vɔ̃ɖi aɖeke mase egɔme o ke nunyala ase egɔme ɖe kpikpi sia nasrɔ̃ ŋu atso enuti nyuie la eƒo ŋu tso nyateƒe nya aɖe ŋuti vavã be ame aɖewo le gbegblẽm ɖe edzi va se ɖe nuwuyi Timotheo ƒe agbalẽ evelia tatɔ kpikpi etɔ̃ ɖe kuku kli Nɔviŋutsu Daniel ke ame vɔ̃ɖiwo kple ame gblẽlawo la ame blelawo la woayi dzi vɔ̃ɖitɔ wu anɔ amewo blem eye amewo able wo ame vɔ̃ɖiwo la woanɔ amewo blem eye woable woawo hã do sia kpɔ be ɖe mele dzɔdzɔm fifia o ma Mawue gblɔ nya siawo Mawu ƒe nyawoe nye esiawo Bahala kayo kung ayaw nyo kaming kasama. Maniwala kayo sa Biblia kaysa kay Buddha. Maniwala kayo sa Biblia kaysa kay Shinto. Xɔ Biblia dzi se. Xɔ Yuda dzi se. Xɔ Biblia dzi se wu Confucius, Zoroaster. Confucius atɔtɔ vavã. Elabena gɔmesese vavã si nakpɔ la makpe le afi ma o. Biblia la Mawu ƒe nyawoe le eme. Nyateƒe siwo katã nya la ele eme. Elabena xɔ Biblia dzi sea ekema axɔ Mawu ƒe nya dzi ase. Esiawo nye nyateƒe. Menye nyateƒe wònye azɔ be Biblia la tɔtete le esi oa. Ne eva amewo ƒe agbenɔnɔ gbɔ la le kpɔ ga dzesi vavã. Be ame vɔ̃ɖi awɔ nu vɔ̃ɖi woanɔ vɔ̃ɖi wɔwɔ eye woable wo ake nya si medzi be magblɔ le afi sia. Na talagang totoo yung sinabi ng Biblia 2,500 taon na nakakalipas na lalago ang si Biblia la gblɔ ƒe akpe eve alɔfa atɔ̃ sɔŋ va yi. Be si dzedze adzi ɖe edzi gake la akpea esime marami na pong miyembro ang Church of God sa iba't ibang panig ng mundo. Meron po tayong mga taong nahikayat sa pagtitiwala sa Diyos, paggawa ng geɖewo le mía si le xexea ƒe akpa vovovowo. Geɖewo la wote ŋu trɔ xɔ Mawu dzi se be woawɔ nyui na wo nɔvi amegbetɔwo. Esia ɖo kpe dzi be Biblia la nye nyateƒe yenye agbalẽ si dzi ko naxɔ dzi ase.
Labe hafi esia na dzɔ la, ame si tɔ agbalẽ la ede esia ɖe go le míaxɔ edzi ase. Labe nu siwo wògblɔ na mí la meda ƒu na o. Mateo tabla ave kpikpi ene gblɔ be kpikpi bla atɔ̃ vɔ atɔ̃ boŋ. Dzi kple anyigba nu la va yi, ke nye nyawo nu mele yiyi ge akpɔ o. Teŋu aɖo kpe sia dzi. Dziƒo kple anyigba nu ava yi, ke nye nyawo nu mele yi ge akpɔ o. Eƒe nyawo ava eme. Mixlẽ Biblia la, ne mexlẽ na miame ɖe kpikpiwo fiana. Alebe míawo hã miate ŋu axlẽ. Azɔ mina míabia kɔmputa be wòadi esia míakpɔ. Kristo mefia luvɔwo ƒe gbugbɔ gadzɔ la o. Míadi esia le kɔmputa dzi. Nyagbe si nye luvɔwo ƒe gbugbɔ gadzɔ ele Biblia me mahã. Mekpɔ nyagbe aɖeke nenema o. Azɔ ele bɔbɔe. Aɖaba ƒoƒo etɔ̃, aɖaba ƒoƒo ene ko le adze sia kpɔ. Le Rizal ƒe yi mama, kɔmputa menɔ anyi o. Yeta naxlẽ Biblia katã hafi aƒo ŋu. Yeta wògblɔ esia ɖo. Le eƒe agbalẽ la me, agbalẽ sia mewɔ yeƒe photocopy. Ele nye ƒe agbalẽdzraɖoƒe la. Mina míakpɔ ale si ŋutiklɔdzo ƒe nya sia mele nubabla xoxoa kple yeye la me o. Vɔa ezu katolikotɔwo ƒe se. Mose alo Yesu Kristo megblɔ nya sue vi aɖeke kura hã tso ŋutiklɔdzo la ŋuti o. Nu ka ta Rizal ka ɖe nya sia dzi ɖo? Nu ka ta wòte ŋu ka ɖe dzi ɖo? Eŋlɔe ɖe eƒe agbalẽ la me be ŋutiklɔdzo na agblɔ eƒe sia. Ebe meli o. Mele nubabla yeyea me o. Elabe be woagblɔ sia le Rizal ƒe ema yi me la, emɔ siawo meli o. Efia be Rizal xlẽna Biblia tso Mose ƒe agbalẽ gbã va se ɖe nyaɖeɖe fia me. Egblɔ be Mose alo Yesu Kristo gɔ hã megblɔ nya sue aɖeke tso ŋutiklɔdzo ŋuti o. Ŋutiklɔdzo aɖeke mele Biblia me o. Mose Kristo gɔ hã megblɔe o. Labe nene ƒe nu sia ƒomevi mele Biblia me o. Azɔ ame ke ƒo ŋu tso ŋutiklɔdzo la ŋuti miawoe. Mekatɔe le teƒe Biblia alo tɔwoea. Miawo la miewɔa kɔnu be yewoaɖe nene ƒe ame siawo ɖa atso ŋutiklɔdzo me. Yan ang sabi ni Rizal. Di tutulan nyo na walang purgatorio. Yan siya Rizal. Nicho limbo pada anuti. Apa kpe. Kakakle ejivoenye sia nufiafia siali. Limbo pe nufiafia. Bena amade. Mede cita ne devia, mede cita ola. Ne kua, yevo gbogbo mai de jifu o. Akpodan ma. Ne vidia de kula. Jilo mo choda kele mane oku ola. Fike wayi, limbo me wayi. Nya Filipito mi ko ese ojisa.
4 na buwan, 1 taon, di makakapasok kasi, pupunta sa limbo. Sabi ng mga papa, ngayon, eto lumitaw na papa, hindi nila napigil. Hindi Sia pop glon. La bana pop siva miaƒe teƒe sia. Wo xe mɔna sia. Benu sia ƒomevi meli o. Nutiklɔdzo hã meli o. Kple sia Nɔviŋutsu Daniel. Pop gblɔ bena limbo meli o. Pop la tsitre ɖe susu si nye limbo ƒe susu la nu. Pop Benedict adelia le nu ƒom tso nene ƒe Roma katolikotɔwo ƒe limbo ƒe dzixɔse sia ŋuti be woaɖi ɖa le ha ƒe nufiafia nua limbo me. Enye aƒe si me ɖevi siwo me de tsita hafi ku o la woayi ƒe luʋɔ la yi. Ele dziƒo kple dzomavɔdome gake popu la he nya be ɖevi siwo mede tsita o la woayi dziƒo. Ke nu sia woe ale gbegbe be ha ƒe tatɔwo siwo nye ŋusẽtɔwo tso du vovovowo me nye agbalẽfiala gãwo xexlẽme blatɔ la wova ƒoƒu gake la Pope Benedict tsitre kplikpaa be limbo sia la mele eteƒe o. Togbɔ be esia woxɔ edzi se ƒe geɖewo va yi. Eɖokpe sia dzi ƒe 1994 esime wònye Kardinal Joseph Singer hegblɔ be ɖevi geɖewo ku esi wònye womele be ne wo o ta. Nya sia si wògblɔ la, Pope sia ƒe nya si wògblɔ la, ele teƒe. Pope sia ƒe nu dzɔ dzi nam. Eteŋ ƒo nu kple dzideƒo, ƒo nu tso gbaɖegbe ƒe nufiafia sia ŋuti le katoliko hã me be mele teƒe o. Yeta nɔvinye Filipitɔwo migana woade tsita na mia viwo o. Elabena le vɔvɔm be vi dzĩ la ayi ɖe ŋutiklɔdzo me. Ŋutiklɔdzo aɖeke meli o. Kristo meƒo nu tso naneke ŋutia la o. Apɔstolowo megblɔe o. Mate ŋu axlẽ atso Biblia me be edze be woyana wɔ misa. Yeta nɔviwo mina míaxɔe se be Mawu ŋusẽ katã tɔ li. Míawo míetso Big Bang me o alo natural selection me. Nu siawo menye nyateƒe o. Amegbetɔwo ŋutɔwoe kpa nya siawo gblɔ. Ame siwo mexɔ Biblia dzi se o. Egbɔ la nu siwo nye ɖaseɖiŋuwo la wole kpe ɖom edzi na mí. Wònye nya siwo mate ŋu agbe le Biblia me o. Be nya siwo le Biblia me la etso Mawu ŋusẽtɔ si nya nu sia va dzɔ ɖe xexe dzi va se ɖe nuwuwu. Yeta afi ka wòdze be míaɖo dzi ɖo. Agbalẽ mawo la amewoe ŋlɔe gake la Biblia la etso Mawu ŋusẽ katã tɔ ƒe gbɔgbɔ la me. Yedo ŋusẽ amewo aŋlɔe. Woŋlɔe le nuwo la va do. Biblia ƒe nya siwo gblɔ la le dzɔdzɔm le míaƒe yi sia me. Yeta akpe na mi. Míeɖo kpe edzi va yi. Tsã be Biblia la tɔtete le esi. Etso Mawu ŋusẽ katã tɔ la gbɔ vavã. Hafi nanena va dzɔ la egblẽ kuku. Yeta nɔviwo hafi míayi aƒe me la, mina míada akpe na Mawu kple gbedodoɖa. Mía katã míado gbe ɖa. Mía Fofo Mawu ŋusẽ katã tɔ le wo tenuvi ɖeka ƒe ŋkɔme la, Fofo akpe na wò hena mɔnukpɔkpɔ sia si nègaɖe na mí be wò nya woaga aƒe ɖe xexea ƒe akpa vovovoawo.
akpe namun popo sina namila enak luvosiula nyata puati labo wa asi ya tanah irau kata fufu kono dan nami ini ko aja sabatu pada nupinu dan popom naba amo pejunako labo wasa wo anyi nono da udoku nyalono toha wa agbugofa gbo awo wo lolon miaƒe Jonas egɔme be ne le dzadzra ɖo wɔm na mi hena agbemavɔ la si nyo nu sia nu si miate ŋu akpɔ le miaƒe agbo me fofo ɖe mɔ nam elabena ame geɖewo gali si wo xɔxɔ ƒe nyami ade wo gbɔ ake la kpɔ miata dedie labe mi le ɣeyiɣi vɔ me fofo nyehia wo nublanuikpɔkpɔ kple wo ametakpɔkpɔ na mi vevietɔ mia lɔlɔtɔwo ewoe nye miaƒe sitsoƒe ewoe nye miaƒe mɔsese sia asiwo míetsɔ miaƒe agbe kple xɔse la gblẽ ɖo miaƒe kuxiwo kple fukpekpewo siwo me tom míele le agbe sia me de dziƒo na mi geɖe ŋutɔ kple akaɖi si tso gbɔwo la le míate ŋu awɔ nu si dze le wo nukume ake la be mía atɔ gbɔ la asiwo me míetsɔ míaƒe agbe gblẽ ɖo ke yi edzina anɔ kpli mí akpɔ míata kple wo lɔlɔ la mída akpe na wo le mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Ngayon tanggapin po natin ang pag-ibig at ang basbas. Azok minami akhololo. Kple yayrawo si tso fo mawu la gbɔ le dziƒo. Xɔxɔ kple amenuveve kpakple dɔyɔyɔ si tso mi Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ. Kple gbɔgbɔ kɔe la ƒe ametakpɔkpɔ esia ne ɖu dzi ɖe míaƒe dziwo me. Vevietɔ mía viwo me tegbetegbe. Amen. Ang members po ng Church of God International ay muling nag-aanyaya sa ating pong panibagong papasimulang session ng ating pong mass indoctrination kung loloopin po ng Diyos. Ito po ay sa darating na January 30. Araw po yan ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Muli po tayong magpapasimula ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay mapaunlakan po ninyo ang aming munting paanyaya at atin pong mapagtimbang-timbang kung ano ang mga katwirang sinasabi ng banal na kasulatan hinggil po sa mga kautusan at sa mga doktrina ng ating Panginoong Jesus.